Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para mitra sadayana tepang dangu deui sareng petualang tua ya. Nah, ini jengjing. Sawahnya unik-unik tuh. Ya nggak tuh? Oh. Oh, enggak. Wis mantep kieu tuh. Sok teh naik. Resep teh ningali sawah matak di video teh. Unik masalah sawahna. Oh. Apalagi tuh ke atas tuh, wih, cakep loh. Wih, mantep. Tuh. Ari iya teh motor teh tiasa lebat. Hah? Terus lebat teh di mana motor? Kampung naon teh? Hah? Oh, Batu Nunggul tuh. Ya ngaranna oge kampung Batu Nunggul jadi teu lebat motor. Ih, cakep kieu teh bener loh teh. Nah, ini orang asli penduduk asli ini tuh. Gelis-gelisnya. Tuh, aya lemur tuh Kang tuh lemurna tuh. Lemur Batu Nunggul.
Bapak. Si bapak. Wah, si bapak kuat. Bener tuh. Nyungun. Ayo Pak. Betul. Mangga Pak. Oh, jalannya tuh ekstrim, jalannya tuh bener, ya kan? Tuh, tapi menikmati keindahannya tuh, lihat, indah banget, ya kan? Tuh.